أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين اللهم آمين. إيروج أمدي ج مستويا نوريا بوربن إن شاء الله تعالى. اعلم أيها العزيز جانا وسوسەیەک ئەو هاتێ هەشێ مرۆڤ دەبێژە تژی وەک حەیوانێکی عادی و بڕۆکێکی قیمەتەکە تەیە یا ژە حەیوان زێدەتر چییە یانی هەمژی لە هەمبەر خاڵقێ زولجەلالێک و عەرد و عاسیمان هەڵدایە دەستێ قودرەتە خوێ چ مەزەناتی و چ جوورە خزمەتەکەتە هەیە و بتەرە مەشغول ببە هاتە فامکردنێ پرسبوار دەکەم تژی وەک حەیوانێکی عادی و بەهۆکێکی قیمەتەکە تەیە ژە حەیوان زێدەتر چییە هەمژی لە هەمبەر خاڵقێ زولجەلالێک و عەرد و عاسیمان هەڵدایە دەستێ قودرەتە خوێ لە دەستێ قودرەتاوی دەیە چ مەزەناتی و چ تۆ خزمەتەکەتە هەیە و بتەرە مەشغول ببە لە هەمبەر vê وەسوەسەیە هانێ لازمە ku merov حقیقەتەکە ئەوها بفکرە یەک jê ئینسان تەوی عەجز و فەقرا xwe ya bêdawî tevî عەجز و فەقرا xwe ya bêdawî عەجز yani nekarîbûn ji aliyê karîbûnê qaweta xwe bi sînorbûn nekarîbûna xwe digel عەجز û feqr feqîrtî jî tinebûniyê tinetiyê digel nekarîbûn û tinetiya xwe عەجز û feqra xwe ya bêdawî bi îmana xwe mezherê qudret û xina û izzeta Xwedê Teala ye di şexsê xwe de şexsiyeta xwe de tu qudreteke wî ya zatî a ku ji wî ku bi xwe re aniye ku şexsiyeta xwe ser ava kiriye em bêjin ji wî ku yani em ê bêjin ku berê jî hebû ji wî tune ye malekî wî jî hebûneke wî wisa jî tune ye em bêjin tiştekî wî ji wî em ê bêjin serwetekî wî wiha yan ji wan pêdiviyê wî ku dawiyê jê re pêwîstin ku berê ê wî bûn bi xwe ew jî tune ye naxwe însan bi çi ew dike bi belê mîna pitikeke gelekî belengaz bêtaqet ku ihtiyaciya wî bi xwe bi her tiştî ve heye bi wî awayî tê dinyayê lê dawiyê ev însanê me bi saya îmana xwe baweriya xwe bi Rebbê alemê ku xwedî qaweteke bêsînor e ku xwedî rehmeteke bêdawî ye xwe pêgirêdana bi wê xizneya dawî bi wan xizneyên bêdawî ve bi îmana xwe êdî ew dibe di mezherê qudretê dibe û mezherê rehmetê dibe yanî li pişta wî qaweteke bisînor çê dibe li pişta wî xizneyên bêsînor û bêdawî çê dibin naxwe dê ew însanê ku em ê bin di zatê xwe de gelekî feqîr û aciz e tinetiya wî heye feqîrtiya wî heye û hakeza bêtaqet e dê bi saya îman anîna bi Xwedê Teala bi qudreta Xwedê Teala xwe xwedî hebûn bibîne xwe temam bibîne derkeve meqamê ehsenê teqwîmê vaye ji ber vê mezheriyetê însan ji heywaniyetê derketiye û pêşketiye û bûye xelîfeyê zemîn xelîfeyê zemîn ew e ku dê di nav mexlûqan de îrada xwe bi kar bîne dê tercîha xwe bike dê îrada ne li ser hesabê xwe lê li ser navê hesabê Xwedê Teala em ê bêjin dê çawa bike dê tewrê bike dê tevgerê bike wê hereket û temamê hereketa wî tevgerên wî hilbijartina wî ser navê Xwedê Teala be dê wekayê makîneyeke analîzê be di vê dinya hanê de münasebeta xwe û münasebeta kaînatê têkiliya xwe û a kaînatê têkiliya xwe û a çêkerê xwe a xaliqê xwe dê bîne ber hevdû dê analîz bike dê
تێ بگێژە و ئەمە بێژن ڕەوشاوی چییە لە هەمبەر وێ قدرەتا بێداوی دێ هەبووناوی چییە لە هەمبەر وان خەزینەین بێداوی دێ ئیراداوی سینۆڕی وی حدودی وی چییە لە هەمبەر وان هەموو ناو و سفەتێن کو داوی و حدود ji bo nawan tune ye dê bi vê yekê bihese naxa însan dê bi îmana xwe wekayekan bi îman întisabeke piştdayîneke xwepêgirêdaneke bi saya wê qîmeta wî ji tune em bêjin ne ku ji yekê ji tune derdikeve qîmeteke bêdawî sînorekî ku tu nikarî حد و حدود و بکی خود تعالی کو گوتیه احسن تقویم کرتا هری بلند کو انسان دکاره درکوه و بسایا و خپیگریدانا هانه هر وکی کو جتاریتیه که به سینور دردکوه نوره که بیداوی الله ولی الذین آمنوا یخرجونهم من الظلمات الى النور خود تعالی ولی خودیه باورمندایه وان جتاریتیه تاریتیا تنبونه بقوتیه عاجزیه فقیریه دردخه بر به سایوی گریدان اب ایمانه روناهیا هبونه روناهیا قدرته روناهیا رحمته روناهیا به حسینه به وجود خواه و بوجودا تجلیه وان ناون خود تعالی ین رندو دلال نقطه دویم خود تعالی به عظمت و احاطه قدرت خواه دعای انسان دبهیزه و پیدوین وی بجهتینه خود تعالی به عظمت و احاطه قدرت خواه اما بجم قدرت آوی وسایه کو دور پیچکی یا تشت جدر و قدرت آوی تنیه رحمت آوی دیسا وسایه تو کس جدر و رحمت آوی نامین آقصا دور پیچ دکه ایه هری مزن جی مظهر دبن ین هری پچوک جی مظهری وی دبن پیدوی خواه جوه دبن خود تعالی به عظمت و احاطه قدرت خواه دعای انسان دبهیزه و احتیاج نوی بجهتینه دعای نوی دبهیزه و احتیاج نوی بجهتینه و ریوبری و تدبیر عرض و عاصمان اما بین رب السماوات والارض وقتی کم بجن رب او سماوات کو ام هشمه دسینوره و ناگی هجه اقصا کو مزنه برفره تدبیر وانا برونو آنینا وانا خودی تیکرنا لوان شتانه مزن لتمام وی کائنات لارض و ارض و عاصمانا ناب مانع على قادره به انسان را بالعکس اگر کو به انسان را على قدر نبوبونا دی اف یکهانه ج رحمت اوی را کی مانیک بونا دی ج قدرت اوی بیسینو را کی مانیک بونا دی ج علم و اراده اوی بیسینو را کی مانیک بونا نخو مادام که الله تعالی د کمال دیه لبروي يكن على قادر بونا بزريكي وبجيه آننا بيدوي واحتياج جنوي وعلى قادر بونا بإنسان وبجيه آننا احتياج إنسان وبيدوي إنسان وكهبدوية شواكو احتياج غالاكسيا كي بتمامي برادبه وبجيه دينا جبو قدرتاوي فرق تنيا مانع تنيا كومي بيجن دیگه ده هیسانیه و دیگه ده زحمتیه به هر دو جیل بروی ده همان هیسانیه دنه تمام ملک و قدرت و رحمت جبرکو عایده ویه یعنی یک جنابه معنی یان دیدر وقت مثالا تاوا روژه دما کو دردکوه بحر دریا لگوری مزنبون آخواه جیره دبه نینکه که بوی مزنبون آخواه وی دسنگ آخواه ده د چاوی خویی کو د برقه ده نشان ده ده همان آوائه کی پرچه کی شوشه یانجی دلوپه که آوه جی لگوری قابلیت آخواه روژه دخواه ده نشان ده روناهیا بید که بوی داره تاوی تیری جو گرمایی آخواه دویر داره ده جو خواه نشان ده لی لگوری نسبت و قابلیت آوه هبون آوه در و دورن بجمار به حساب بملياران بجمار جيان هبوناوي نابا مانعكو دنينيكا چاوي من دجي بتروسا بخويا هروها روناهيه بدا كلمه شكيجي او جي ببرخوا ببينه نابا مانعي ويا كيجي يعني جي هري بچوك تا يه هري مزن روناهيه خو دده يا حميان خود تعالى
ما دويش يار بوني دا بهلا إن شاء الله تعالى أم بزانا بكو خد تعالى تمي شعف ديري ميا وجبرك وي بذات خوا قوضي أز دي دروي دنيا دا خليفة كي بجيه بكم قيمتك رومتك قال لك ما زن دايما أمجي لقور وي رومتا خوا تف بقرن هاي جخوا هابن وتمام تورو تفقرن ما حركات ما دبني شعف ديري دا شعف ديري الله تعالى دنا تينا قيت كرني بقيمة قيمة كم مزن هي دقال كو نفس بمرة هي أجر كو أم وان ترجيحين خوشك بكن ين كو جم خدت على مقبول بكن كو حطاني مقامي أمي بجن محمود ري ذكرية كو إنسان در كبيه يا ربي تو ما در خوي مقامي أحسن تقويم كو تقوت ما إنسان دور دا خلقان ديا ثم أسفل سافلين يا ربي جتاريتيا أسفل سافلين جتاريتيا نفسي جشهوتي جخرابية جدرودورين خراب جهتكت ين ماضي ومعنوي يا ربي تو محافظة بكي تو لجوري حكمتي لجوري أو غاياكو تعمل سر خلق عندنا تو يا ربي حياتك وها باقش بك نصيبي ما إرادة ما دفي واردة خرد بك يا ربي ما بوان جلوس كين كو جبو دمك جلوسن وما بخد خابين وان كل كين جبو دمك شين ما بوان خابين يا ربي تو بري ما بدي رحمة أخوة تو ما بال بخوة بودودية أخوة بكشين يا ربي ما برنا نفس مرة روب رو نهلي آمين والحمد لله رب العالمين.